لسر پرسا دست بکرنەوە وان گەشتین کو چەند ڕۆژێن بووریدا بە سەدەما ڕەوشە ڕۆژهەڵاتان ناڤەڕاست و ئالوزیان ڕاوستیا بوون و دەست پێکردنەوەیەوان و لە ئالیەکێدن لەسەر پرسا ڕاوستاندنا پێدانا ڤیزەیەن ئیماراتی بە وڵاتیان بە گەنجان یعنی عێراقی ئەمە زیاتر گوت و بێژ بکەن لەگەل ڕێزدار محەممەد زێباری بەردەفکێ کۆمەڵایە کۆمپانیایان گەشتیاریان هەرێما کوردستانی کاک محەممەد تو بخێر هاتی سپاس بۆ ئامادەبوون ئەگەر ژوان گەشتان دەست پێ بکەین ئەبێت و ڕاوستیا بوون لوفتانزا ژوانە سێشەمیە بڕیاردەیە جارێکادن لەگەل هەرێما کوردستان لەگەل فروخان ناودەوڵەتی دەست بگەشتێن خوا بکاتەوە چی گەشتێن دیمانە ڕاوستیایی حتا بێگاوێ ئەوێت و ڕاستیا بوون بشکلێکی یعنی ڕسمی و فەرمی هەر ئەو تا ئاماژە پێکردەوە لوفتانزا گروپ کو سێ شەریکە پێکتێت بەلای ئەویش هیویدارین کو 27 vê heyvê dest pê bikeneve carekadî ama ew berî ke cancel bîn han evî dî bûn ew dîley bûn pitir ama ev fermî ku cancel kir mecmua an bijin Lufthansa Group her sê grupê kompaniyên xwe dest pê diketeve bê dema rawistiyayî çend roj berê çi zehmetî rastî geştyaran hatin rastî kompaniyên dîwarî hatin Xwedê gelek bîn çikû ew sereta heyva heşt bî wextê geştan belê wextê tu şê bêjî sê heftî xayand Mijemanê tu zanî mêvan berî vê gavê bîtaqa birîn xemî berî du heyva birîn heyvekê û tu zanî vê gavê em bijnî high season ji nerxê ke bîtaqa ke bedîl tu bêjî zehmet bîn zor yani giriftê rasteqîne rastî mêvana bîn van sê hefteyê çûyî hîvîdarîn ku 27 heyvê nekêşît bitir biryar hatiye dewan 27 dest pêkirin teqrîben jimare berdest heye çend kes di wê dema rastanan geştên wê de rastî astengiyan hatibûn ku pêş wexte plêtin kirîbûn xwe amade kirbûn geştê yani jimare yet rastî berdest nînin bes tu şê bêjî her flaytekê li mabeyna 180 heta 200 mêvan digirît ji tu wê hesabê bike ku çend geşit çünkü ew çine 4-5 destination yani mesela bu welatê Awropa wekû Hamburgê Berlîne Düsseldorf'a rasta Almanya têbkarîniyan wek tranzît jî têbkarînin bu welatên din jî müşkileka diye piştî wekî te gotî tranzît jî çi debe evet point to point hanmo başir ku rasta xwe geşit rasta xwe bi van çenca bes wekî dîş çendeha kesî dî ku ewan tranzît heye bû het wekî bijî tawê Awropa jimara zûr e be jimarê deqîq nîn bes tu hesêb ke her flaytekê 180 heta 200 kes ew dîtwan cancel bîn heftane çend hebûn çendê hebin piştî dest pêkirin heftane ewan 4 flight 5 yani çikû 4-5 destination çûn û ev jî carekadî xwe digirêteve connection tranzît bu Awropa tewavî digirîteve zarar û ziyan zor bûn li ser mêvana wekî min gotê havîn bû vê gavê astê bîtaqa û tikê her berze wekî bijî wekî nirx ji ev rastî bû asteng ewî dî ev muşkileka dîş hate pêş mêvana çi bî ewan hemî iltizamat hebîn berî vê gavê patizanî Awropa mawîdin iltizamin wekî bijîne nakaw ev hemî geşta rastiyan ev jî astengeka dî bî بۆ mêvana بۆ xêzana ev sabek watê te kirine bo plêtên waniyên ku parê xwe dana û encam nedana hiç tiştek hatiye kirin bo cêdaxa nehate kirin divê kompaniyayê kirba hate kirin çi ew bêtê bû te dê guhorîn bû tarîxa ka ku belê ew tarîx diyarî nîne wekî dî mêvan tu zanî nuke ku piştî diyar bê roja sêşembiye diyar ama zamanê ev vê gavê mesela sereta heyva heşt ew neşon xwe bigirin û tiştekî diyarî nebî yani ev carekê ku Lufthansa bêjît berî vê gavê jî gut bû filan tarîx belê careka dî update kireve dîsa cancel pitir çû belê li ser pirseka dir çend rojin tê behs kirin ku îmaratê pêdana vîzayê bi gencên Iraqî wata bi Herêma Kurdistanê ve ragirtiye rastiya hûkarê vê ragirtinê çi ye kak Ehmed yani rastî tiştekî diyarî nîne tiştekî hey ke vîza tu şê bijî yani peywendî welatekî vegirê da yani wezareta derve ji ew tiştê yet rasteqîne nabîjin kompanî agahdar nekirin belê em ne agadarîn bes sebeb bes ew evêt ku gencin
نشین ایلا دیگه خزانه خو اگه بیت تقدیم کن اما اگر جدا بیت او نشین بگاوه والگرن ایده باشه مانه گلک او کسین که دچنه ویره بو بازرگانی دچن جی شولو کارن و هنجی هب خو گنجن بشک آزوراوه اوه شولنوار جی رات وستینه اجا از شکلیش مرفتی یا هر بو تاریخ مرو بیجید امارات ایکل و دولت بی چول بو موضوع ویزا بو پاسپورت عراقی آسان کاریه که تا بیجی یل پیش بله پا شد بید وگا ویل برواز رفت اکی بیجی نابار المنطقه و اویدی اویش اول نسبب چون چه سببی دینینن ویزا امارات اول چندها ساله بو حالات عراقی که نرخ وقت صانعی والگرتن چه اشکال نبین حتی وگا ویل گلک جا بحثی ناف جاده عراقی بحثاوی تا تکرین کو بلکی پیوندی به برنا دلار و هبیتن گلک گنج فری و چنده ببن او اول داخوازی عراقی بیش اماراتش بکو ریجی بگره نه این وی بشراز دکه زحمته چون اگه تو باش برای خوب ده بری بگاوی مثلا که دلار چو 170 یا 175 هنگی اون ویزا نراستند بگاوی یعنی است دلار برابر دینار که سعر صرف کی بیجی یا بانک مرکزی شکی واسه نینه بس پیوندی وازروفت بگاوی منطقه تپرد بیت او بتر لگوری آگاهی نوع ده بکشیتن دمکنینه بریارک بوی آوایدینه نه بله یعنی قناعته ما او دمکی بیت یعنی و بله تشتکی فرمینه هاتی حقیقت حتی بگاوی کوپش راست کنه بردفکی کمالای کمپانیان گشترین هریما کردستان رزدار احمد زیباری سپاس با آماده بودن و ماندین من زحمت کشان